Ашмужи Мәмәшир авылында капитальный ремонт ясыйбыз. Без моны эшли башладык 22 елның сентябрь айында. Беренче этап булды, ул вакытта 3 турбаны алыштырдык, демонтаж ясадык. Безнең бу юлда 8 турба бар, шуның 3-сен без 22 елда алыштырдык. 22 елда акча пешерелде, ул вакытта ул программаны эшләп бетерелде. Менә бу ел инде, менә бу ел 24 елда уже без икенче этапны эшли башладык. Бу ел уже эшләп бетеребез дип планлаштырабыз инде көз айларына. Җир эшләре эшлибез инде. Җирне тигезлибез, турайтабыз, таулы урыннарын кисәбез, кирәк җирен киңәйтәбез. 4 километр юл эшләнә инде. Бардык елның озынлыгы 4 километр. Авыл эше 700 метр. Жылдан бері башта булдозерларда эшләдем инде. Хәзер дорожный рабочий. Мишәчек. Күп басылган балчыкларда кызыл балчык, кара балчык айырып, майда тибәсе. Күп ташыламы? Күп ташылады. Biz bu yolunu bik uzak ettik indi 7-8 yıl tuzan içinde yaşadık. Allah'a şükür bu yıl ümitlenemiz indi. Allah bilse yol bulur deyip süyünemiz. Yürelerine barsına da rahmet okuyoruz. Yoldan yürüleri bik yaman indi. Yürüge qaraganda bunda yaşağı bik ağırıyor bizge tuzan iyi. Biz jeyli hava kurmadık, tereze aşağınadık. Balalar da koytalmıyorlar mene. Yol naşar bulgaç. Tuzanda. Bu yoluna bik uzak gittin bizning Uram halkı. Bütün avul diyerlik mine Tuzan içinde yaşadık. Nihal şıdıysa siz diler idi. Terezeni oşa olmadık. Tışqa kir ile olmadık. Tın olmadık. Mine Kurşide bizning opalar var imi Uramga Tuzandan allergiya buldu indi. Şey olmadı bütün eyde allergiya bilen. Avul Sovet Özerligi başlığı Rayazda bik nıqtırıştı indi. Ravya Abdulov'nun da bik nıq yerdemin tuyduğu indi biz ona dagil abraçatsı ittik indi. Kontakttan yazganda Sergey Dimitrievich da her vakit cevap berdi kontakttan yazganda. Bir nişikte cevapsız kaldırmadı. Allah'ın rahmeti bilen menen şuşlaytıp hazır bu yıl tutuldular. Indi isen sağ kuanıp, şotlanıp, yaşargan nasip olsun. Allah'ın rahmeti olsun jetekçilerge. Şet, şanabız indi düzü bitirirler dep.